Srangsholo SFI TYF DYFI TSU Kaibri Bodolni Thansa Twidulmung bai Laithanai salni saltam sekang tet amjok mungo OMR seat phataro tlangai exam ramani pati mungno rugai Rajakhor agulini Shiksha bobono Yapharjakha Deputation Ashalo Deputation Yapharmani Zorau Manjaka Nobarun Deb Sujit Tripura Shantanu Deb Akusang Koktumani bisingti shoyman ka laithanai tet exam khorang sareng phrengnai ongoi bihigno pass khlairunani bagai OMR sheet phataro tlangai Amjongmung rirumani pati mungno Khorang ongoi Shiksha Bhavan Deputation Yapharjakha SFI TYF DYFI TSU ni adong rok apati mungno ti chaidone dongnani bagai shanglai mungti shaka Ashalo Deputation Yapharmani Zorau Manjaka Nobarun Deb Sujit Tripura Shantanu Deb Akusang Narok Shaiman Khana je TET ni exam ongoi je TET exam ongfrok sung Sama Prasad Mukherjee bihi kongkha candidate Fiakhaba sak-sakna Rashtrobadi Shikkokni Goshinai Bongkha O School ni duty khlainai Jong patra patrikarago obhijog kakha je bihigno pass khlairani bagai bwsainaki OMR sheet alada phatarat langai exam rokha ke abohai kaisa amjogmung je TET exam pass ongkhe shikkok ongna ba teacher ongna phurungnai ongna abohai jagao TRBT ni kaisa exam abohai kaisa gotala ongoi thangka ke joti netani bihigrok sa abohai chakri manai tongkhe ba gotala khlai manai tongkhe je asa হাজার rang sabai B.Ed pass ongoi TET exam ronai borongni future tamongnai to aboni bagai chung tini o jagao chini SFI TSU TYF DYF ni pokho theke TRBT board of phaika deputation rikha aboni jate susto todont ongthok je upojukto jate shasti ongthok je o abohai kaisa exam bahaike abohai ke kaisa পুরা ত্রিপুরানি বসকাঙ কলঙ্কিত অধ্যায় বরক সৃষ্টি খাইকা আবনি এগেইনস্ট যে শিক্ষক আবহাই ঘটনা খাইকা আবনা সাসপেন্ড খাইনা অংথ তাই আলাদা কাইসা সংস্থা বাই আবনি নিরপেক্ষ তদন্ত খাইজাংনা অর্থ হই যিনি ও দাবিনা তৈ जों তিনি অজাবা ফাইবেন Rajakhor agulini simi pranamni kokthum Chini Khorang